Karbi Anglong along Chris Yapong International Yoga Day Mission Pen Kitalon Kichun. EPHLC Mahamaya Constituency Committee tum Phirangkya Mai ke Phapon. Chokiola Town Committee ki BJ long chedonun thekhe NHKRA. Karbi Anglong Life Prime Time Birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponitha. Somindara dang yoga arani ke talona long pacheton dunsi diphu sarsing teron langkung habe multipurpose stadium halong ongdung arat pen Chris Yapong International Yoga Day Mission pen talon pondo. Yoga for One Earth, One Health lapen Yoga for One Earth, One Heart pu athepi en pen National IS Mission pen kepatir pi ponalong District Administration Karbi Anglong lapen Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India Cherapsi Chris Yapong International Yoga Day talon pondo. Ada porpai tropsi pen pangching ponsi porpai ner kep an yoga jai mek deng pondo. Labang solong Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hang Penchenglok MLA EM MAC lapen pinangan yoga aning ke hanga bang phubang khetum chitu dunsi jai me ke pachun along RDGP dunti kori aji din tu International Yoga Day hisabe dekhate declare koraise okol bharotor noy gutei prithibite gutei bishote worldwide fetu International Yoga Day tu celebration kora hoise aru সকলো দেহতে হেতু আজি দিনটো যোগা ডে হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে হিসাবে এটা রিকগনাইজ কৰিছে তাৰ কাৰণে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমি কাৰ্বি আংলং অসম ভাৰত হৈ আমি তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব এনে ধৰণৰ আমি পৰম্পৰা পৰা যেটো মানা আহা নিজৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰিব কাৰণে যেটো যোগা কৰি আহে এই যোগাটো যাতে জিয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে বিশ্ব দৰবাৰলৈ যেটো লৈ গৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছো News Report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong long non malom kachihung nai plotangte EPHLC Racharya Song pen BJP long kachipa ogdun pule pudet seta henglune. Sonsi ke damtang vosik ni phaing koyarni inura bang phulapen ari sanghong bang pli pho tumaphan chiponsi EPHLC Mahamaya Constituency Committee mai phu amen pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hangalong BJP kachipa ogdun alamki nangke clan Labang solam pen vosik ni phai inkorai siarni EPHLC Mahamaya Constituency Committee tum phirangkya mai phaponsi inut probin rong pi po bang phu EPHLC Mahamaya CC amai phupu chikrong damsi CM along BJP kachepa ogdun poputhak ningkang samsi chipaklang pon alang litum ke than pon lake probin rongpi alang like EPHLC munita kali muthe ke damtang MSC kilika hud gari nang ke bek chora bang phu pusi than pon Alang li lapen ajir po bang pli po chiponsi Karbi Anglong Thomas Council CM along BJP ki dun lake CM aphan ka chubaidam asai si ki claim lu pusi jongpon lapen bang sohut amuhor ki theglong ating pulotangte EM lun sing teron stame indu tangte alang li ke EPHLC CC committee mai phu komatma chini ni detma jongsi chini pulotangte alang li tum CM Dr. Liram Rong ha phan ka chubaidam ason mande lu pusi thanpon Bangso Phirangkya mai ke pado pono hut EPHLC Mahamaya CCMI phu Mongal Singh Teron Kongchun Bang Biren Terang Chun Bang Bura Singh Timong Finance Secretary Khor Singh Timong Office Secretary Rustom Teron Youth Wing Secretary Harmoninti Organizing Secretary Sanjit Terang atum pen Hidanglok Klem Bang phu Polson Sinar pen arisang hotum chitongdun Mahamaya Constituency Committee President Kasik Rongdam Robin Songki phu Kasalang nike dan ini tum sisi long bangke mane amme masabe alang ni presiden thai me ta kopia party pen to presiden le la bape ni tum chi la ke no mata ni tum program do jo la ke mi tum na paklang daglo
non dili to lo ke mai pu ge alang ni Mongol Singh kero alang ni hello dili tum secretary president ka to ka betan dili tum dam masih to pero ase alang ni tum atumi ke dam ke dili to bang ke amuti na bang pupatan dili tum chi alang ni biasa siap presiden mana presiden siap presiden sih krong nam lo sini di tum cet long lo ka sini ning tum lo la bangsa puta ke alang tum ham dam dari putin tum pupe setame alang ni tum long apua pin pen alang dia bang la bangso alang ni da krong dam bang ni tum alang ni phanda me ning oi lo athema alang ni ke aprang MEC hut alang ni nun gari nang be guna ba la se alang ni bang ke mai pu krong da la se la sana bang ni tum ning lo dong mukak pensem sing ti Karbi Anglong live. Lakhain ko raponi lip constituency ki parlo vusik ni phai in ko rai siar ni anarlo por phai krisia por sangtilang so thelang ahi thialong chokihola town committee ki kimje phan litum mantunita chedon tun thek thek pusi nilip hawar karbirong sarmi tuma hin pen pherang kya mai kang ni ponahu jongpon thipsi chokihola town ki kimje long nilitum rong Plikebra so se arongara tuma hin pen mantunita nilitum chedon tun thek thek pusi ki kamkhe padoponanti Chokihola town committee non mat ke parlo kadokave rong plikebra so se do rong asar tum non mat chokihola longke town ki kim ji puke chikroidin thekthi athe ladak mo town committee ki kim thirklung aphi ke kular kachubi auto ke vek penchinglok midu pinangpo lasi ki duk dara tumke kichua phansi churi poma mate town committee midu tong chipi poma labangso me ke patir pipo nilip hawar karbirong sar me phu rajteron kongchunbang horen rongphar rapchunbang stevenson teron bidisar bidu be lapen abarim chunbang bapuram rong pirapen ongdung rongsar tumchi tongsi chokyola town ki kimji along chedon dunde pu pherang kya mai ingnipon la solong kachi tongdun nilip auto association KSA inglong pho niliparo KSA richikip me thengtom niliparo bazar committee lapen ongdung manpeng ke do bang pho tum chi tongdun kidu kisung along sedo ladak kaching thu daglela ladak chojor chulang lapen ke khiti bati pen se kereng etu laposi non labangso taw nang bikok latangte ladak arong hawar don arabatum lapen ke ladak araratum akisung ke boilam ala tum chini pe melo ala tum siladak ke pu vegatum lo chetong vegatum lo laposi ala tum arong sar kali tum arjupulo na laposi non tum along do ladak nilip hawar kalbi rong sarame ex secretary ke high stamedo alang lipelle lolodak Sukiala hawar akido kisung moi prang taon yung sinang dokok le potangte ladak arong hawar akido kisung alam akichetong nang jalam antalang lipen son dak si ladak nili belong utum hum trok do alang lu sitame dek si pipo mante EMI si titu po mante osomar kechali lo kechali si celang ipo la son dak si la so nili belong aso taon ke palo don rong pikera piso se Laso iria along abang ke hithi pusita me long ni velang isi long ke dokra berong bugyan bozar pulo lata Saturday ani lapen isi long sangki long so budar bozar along ando sita me la tumta daily market kali lasi di tum ke la non ako ke town ke nangelang lasi town abang ke nangi te wa visita mo nikal ke nikan ko fi nangi Chokyola pen sonjit kura pen koilamati pen samsonic ti Karbi Anglong live KSYC tiripia mai hinpen Pherangkia mai ki phaponsi Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr Kliram Rong Hangphan kachuropo Kidamtang wusik ni phaing koi arni survey padosi aron tengpen ki tharli po pualam kaning je puthak Pherangkia mai ki phaponsi PGR lapen VGR along aron ripen ki do atuma phan aron tengpen ki tharli je phan sai dengpon po puta Assam CM Dr Himanta Biswa Sarma kaning je puthak ningkang sam angthek chipaklang ponsi KSYC tiripi amai hinpen kachuro lamthi chipaklang pon Bangsu Pherangkia mai ki phapona hut KSYC tiripia mai kongchun bang longsodaring leng dunmai phu elbarding ti rapchun bang DB Singh Rong Hang kongchun bang longbamona tumpen phaponlo
Bukan dia lama bangke itu ningarong piklo lapen dak Dr. Tuliram Longhang Karbi Anglong CM sahab alang lipan tamen tuma curu piklo lapen alang litum PGR Vijar election di pu kaci jortina ken kamlong tame Karbis den Youth Council tum ke dolo nasi kebang jilangani tame kupisi government tum ke deng सरकार तुम पीजीआर विजार का इलेक्शन जी पीजीआर विजार लोग लेपेन के थारले अंता में जो के थारले जी सरकार तुम के थारले वेग जी पोकेन काम लोग के नी तुम दोलो लासी तुम जैसे में पेदा बांके सरकार तुम लाबांगसन अधिशन के माने पीजीआर विजार लोग लेन तुम काचे सोंग तुम हंता कैसे बिसोजित आरो लपेन KSYC लपेन चेंगलो कपरे पद्मो तेरों की जापोन KNYC काक्सा लपेन KBA लपेन चिलांग रपेदा सोंग Karbi Anglong आरा दोआन अतुम ahin bentamen tum choro lo dong mukak men semsing ti Karbi Anglong live lakhain ko ratrok duarbaguri constituency ki parlo deihuri poisain tiarong amikar rustom inti hempen barjui non puanta hemnang chilile darajok apiso asomara pen appe apuatum pen kimatha kisung thektik lopusi chethan pon Lason si kedamtang ni pai grip player ni pen rustom inti hempen barjui pen non puta hem kachilili darajo ape apo apiso asumar tum pen kimatha kisum thektiklo rustom inti alangli hempen barjui pen pinyan ke nisir kep amno pusi apiso tum pen nang chithandun lapen alangli hemasor lapen asar pi sar bura tum pen kaninje pon ke hempen ke thangnapta kache bohong kachingche gawi bon stame Kopi koson penone hem pen avider bangke kimatha kisum thektiklo athe hem ka videt panjok hem usumar tum ki charli na thustame katikuk dukoklo lasina hokle dodam sitame hem ka chiwangje phansi chuningri padupo lapen kaduka ve Karbi Anglong rat ki do ana phanstame jongsi thekpon dong liputangte last screen along ki paklang pona number 7636975003 lapen 81358 10423 a phone number along nang birta ilvek thapusing ahema sori tum pen chunuri ponthu tor same ha kuni barani pen dam jui nan an same henang chi de lo jo samar pen na hu prong lo samar same ching tum char i lo na hoge do na hoge dam same nang di pinon dak nang wan pinon samar do ni same samar same la na thik the samar same bang i thom do samar same puri khana le lo Nisa mila na thekhe mana penuma la siwangoi rimpa ni thanga nang phanang pupe we ko ni ta thelong le mane thelong le the mane gopiloma thelong le thege ida monelia kamdun de gyani we sin li ta chadulong pen ni ta nor bhasa da ni oma nunang than lo la son pu sini parang than asi so pasti lang ya pasti tamne na tu an ke nang ni bori pitha dan ai ke nang thakun tha pu na tu News report Karbi Anglong live Vosik ni phaing koi lakhain koresi Borjan constituency hidipi phangadong open stage along solar project along longli ki dunabang bangkre troxia tumpen solar project nang ni pura pherang kya mai ki padupo long kathara rong samterona rong langbirik rongpi bonglong terang kanya hansi mijikro mentiso bidya singtimung arong kadukave rong nerkep bangkre troxi amikar tumpen pherang kya mai long ki jongpon ke solar project nang ni compensation ta nang ni nitum ke longli sikinang chipu pachini pon Karbi rong sarami pen jasemet alang tumpen si solar project nang jipura longli ka chojora sai si claim thurong la pen Karbi Anglong land protection committee asong penta longli ka charai kom nang ji kalisi solar project phan longli ka chojora sai si claim thurong puta arbok pon jongsi kebang jilangani solar project amen pen rarang bong rongang bong kupine ka dikdak sai la pen phire mi ang lam nang dukok lipute solar project affected arong asar atumsi adai chi enang ji puta ningje ponthu halapu kania hansia rong ariso basa robi hanse pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram rong hang pen MP Amar Singh Tiswa phan chuning ripon solar project nang ki bi bedaji aphan atheke kania hansia rong ke solar project nang bilote arong pensi thurjok nangpu lasi hansia rong rat kunat numa ki dopo kedampu bukaning rialam cipaklang pon
Nili tumarong ke arong masih ponde. Iben nahok mudam kita nasi kedam. Asu ini hidup kan si nili tanah hidup. Asi nili tumarong ta nanti tong dulu kita me nanti tong ni apaan nami boi lo kita me ini lande kita me jauh dulu kamu itu mana coba tunta tu tanonang wang kamu Kasi nili tung kaniyang siya ron ta la solar project ke nambi bi der nang ko kaya si nangchuni video la kethe ke ding atong ho sa kumiram bang hangai amor sing pisun ngai ala dosing bang hangai lahai tum hanta ni bichuning rike solar project bangke nambi bi der na impan nili mane da chipar engteng bangke apristen ngi krong yala kulipke dalonga headmaster jo kalau Vikram B silo land protection committee kusi alang li kecipu angya land nama protect loma manta kalau convention am phanse kamu protest loma bang sola ma arti minang pola lang phang la halo mune de phan karo go bang lo alang li bang halo land protection bolte alang li longle sikra ene go ma protection juga protection meaning upilo kira phang alima ide alang tum kisi convention la alang tum jorjo yang ada nonton tamu pen, tapi lalu saya ni lo non arong arlo dambo kita ke happen, si pecikuri bodi deh tu kita lagi, kita jauh kan lama kupi pan lagi klaim kita lagi, nasi lagi Vikram B pan yang nampu, jadi mereka land protection government pelan lagi orang mengicap itu kuyi bangan, nasi lam ke ni orang ko lah sini ni kuyi bangan lalu, ni pan bongong orang asal ke alang li ke lugaru, alang li ke alung li tahu sini pan aku lah sini pen ni nama cuma cepat kan lo. Ini putra lah hello, lah putra lo, lah pendek aku dolang, ni putra ipak dolang, hendak dolang lagi, aku tak putra apa lagi. Tapi bangsa putra long dia, nanti serapa cerong dun rumah. Lagi dun lo, apa yang orang mungkin lah nak ipak lang, jadi lagi empun kilong sini cuma sana lo, lagi hadang listen aja dulu cek dulu ya dulu lagi. Hasil lah bangsa pemilik dun lah, mana lagi. News report Karbi Anglong live. Eastern Divisional Bokajan Forest Range ang Kangnon malom khat-khati lahorijan Ghurial Dubia Havar malom ingnam ingnar ajonier lo kijui jam ajo munir tum kidu ke damla pen hem kidu ka phiri nang pen sungkhrum lo pusi birta longpon Jongpon sinang non malom ke habit haram nam pinam suanta munir tum thengpi thengprang kipi et lapen rit kipan erajo jontu mate ingnam ingnar mokha kichu move kidu move penajo non ke rong rupar lusi jui phuna sonsi nang mandarlu lapen la thak ki jongpon havar malom ke aningkan wangta wang ver sonlu lason thak thak si pining non malom ta laso hawar malom ingnam ingnar ahur namsi ahut pen ke ronga lulu damsi munira hem hai hui anta phalang nu ponta dolo lapen ahut pen ke kopai ke langnu ahut lotangte munira tum apran ke damta donang kokritilu lasi arpu do ingnam raikom sai khiatum mate forest department tum ahura dakpen lahai ka chilang du nang je bangke akinang sot athima munira tum thang puthek thi ingnar ki hung amen pen ingnar phanta ki pathi pen a okichu je phan ri rok tum tadu lasila hai ka du ko velam ingnam kirai kum tum ahura dak pen chilang chari tun pulote munit lapen ingnar tum ta apran jokpon pu sitanon malom lapu an kahuri sai hut anta bokajana hawar ki du ingnam rai kom tum anu ajudunlong le derason si thekpon long la bokajan penananterang Karbi Anglong live. Khat-khati police station angkang Karbi Anglong pen Nagaland Dimapura hoi lahurijan auto parking along ajir kiding klui pen akinang sotnai akimi barpi barso mate public toilet ahem kimrang et pen patang ponsi ingpu pontang lopusi birta longpong Kidam tang parokrisir kebra troksir kebra ki thomaning kan lahurijan auto driver association seng ponsi pining an ke ningkan thong kebra hinian pleng tang no labang song bong pen pining an ke isi mesenang the kichuna sonsi thek ponlong athema labang so barpi barso ki do hem na ke munir tum akinang sot nayang bong pen lata isilo lahai rara ki song alam mat haldamsi lahurijan auto drivers association mithang tumang bong pen chirung cherek ponsi bangso hem kim ponlo Vosignifying ko yarni lahurijan auto drivers association na mepu Jose yap tho pen kachipain phu pona melong chunbang mithu mandal pensi chetong dun aluhia pachinia por en pondong
Alohiaman pen khatkati OC Nitul Saikia Bokajan Auto Drivers Association Amepu Milon Jyoti Diori SGB Hira Chetri lapen manpeng ke dua tum chitong dunsi RD pidunsi OC Nitul Saikia rideng pen ingpu ponsi me misen pen pachun pondo আমি আজি নিজকে অটো ড্রাইভার বা অটো প্রেসিডেন্ট হিসাবে খুব সুখী হয়েছো আনন্দিত হয়েছো বিশেষকৈ আমাৰ পাৰ্কিং কমিটিৰ আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আজি অটো দিনৰ প্ৰচেষ্টাত আজি সকলো ৰাইজৰ কাৰণে সুন্দৰ এটি আপোনাৰ শৌচাগাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আমি ভাবো এই শৌচালয়ৰ পৰা অকল আমাৰ অটো ড্ৰাইভাৰ বুলি নহয় যাত্ৰীবিলাকৰো আমাৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বহুতে আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা সুবিধা নথকাৰ কাৰণে বহুত মাইকী মানুহৰ পেচাব কৰা বা পায়খানা কৰাৰ কথালৈ বহুত অসুবিধা হৈ থাকে গতিকে আমি ভাবো এতিয়াৰ পৰা এইখিনিত আপোনাৰ 50% হলে সমস্যাটো দূৰ হ'ব বুলি আমি Bokajan penananterang Karbi Anglong live Pini prime tama berta kalapuan si kang ton poniklo karto